Mwana musaisi ba umbene ni musini munene wa wote kaunti ya Makueni na niende bandu beta wa kwa ngukuni ekanatoka nene na mutandivya wa hoteli ndini wakilungukicha kuchendete chawe ne uyava mutongo TV ngwatani ya Mukamba nita wa Steven Mwema akatuko na weyosi nani mwana musaisi ya kalivo nekenda totho kuma watindata atinda nesa muthanyani wa munthi twathokia kuumelikosia wote ikenatwo yenge waya wa hoteli yondo thukuma wao ndo witha wilie you nenda mambo twelese hii idea ya kwambisia hoteli nondo pema we mainge mundu tonaka mundu kuna boda boda mundu notesa isiko mundu kuna maweke bathukanyo idea ya kwambia hoteli yumio kindu chambe kwambiriria ni wetenekana maisha mako ndendi aisilia ngewa ya kuthukuma Mukaawani kana ngambeleli hoteli kana ngesilia ngewa ya hoteleu na actually ndia na simbo idea ya ndo hoteli operate yawa lakini ngeweno ya hoteli yo yambelelilwe ne nende nyena abingweta bandu bakuteya ama handbags na kukona twempesa naende ina so bya bandu baitina ba uthomwa na ilando mambo nyene thumwete nondo katika kesio nethe aneo mutongo na opinion giver whether ando nimekwenda kumbe ya butu engewa namo na teimana na tikwa ya story ela twakale kwitina wesaidhi ya be Mukaawa elia yote unoteu na ni tuombe yabu ni tweta cia liku mangali ko cionthe na ende iba ina challenge cha kwithia twabi masangi leu wethe ani wa thela teba uyoti kuna siasa na ndo asu nimekwenda leu so ikasoma hizo twethe atumbeta na cio bau na ene ndiasu ni mama ni force ye mambe ani tenda withie kekao kini cha kama ninambe kuwa leu ba hotelini na indi withie ngewa ya kumia leu bandu bangi ni athela alafu makuyo bingu hoteli mwene ila maandabise ni bingu hoteli mwene ni maandabise with a lot of urgency na weza idhi ya kwanza imembe akuma unite kambela kwita leu bandu bangi twenda kuya leu akuma ba ni ukulia hii either wena idea ya kubingu hoteli bisi hoteli ubingu watu operate ya wata ila waitabiwe kendo chu ipinda yambe wa respondi yata the first time ila natabise kendo chinya ni naambia ulea na onela na akulie kiveti chanya na kikulia kana tukona maundu mo hoteli chambia iye uyosuwe ibina na ivyo ndeba imundu wena we wa hoteli na ende tamba ulea na twalea pyo atwaleo bingwa okay kwa enende kwa ndo mamuika mundu no kaokeo ende manoni usitwa mundu no ambia boda boda no kuna kendo no kuona andu ama matwana kwetha mapeta wani opportunities nondo kendo chimake kiakili ni make wani mundu mekondo mailio cha serious actually kendo kila minute ando mainge mamuika ni bwia nondo nyeta kwa kekane neki nene akaile na bwia la nene wa kwambilia biasalo ndo ithia na succeed kendo kila kingi ando mamuika methe ama kosete ni mundu wako matabia na kumata kekane bonekana andu mekumbana na makatabi andu mamuika na makamashanura ngewani ya business andu mamuika ni kumila okay ila wabangie kubingwa pabikiba at what point was you is not turning back nina mwana ngubingwa hoteli na ngubingwa nina ina challenge kingi na ina gwe mwingi muno wa kubingwa lakini you kana kwata pressure kuma balabe andu mamuika wakwa na wethe ani monda byo ndola mondo matoneka na nateto matabia ndina mbesa ndina capacity ya kubingwa hoteli ndino twika niweze yu kendo chambe ndia na mbesa zio bingwa hoteli na ndia na kisomo cha hoteli lakini maambia tungama na ukilondo ni wonde oyagu kethe ano service na nyana mayani sawe kanitate okay that aspect ya wia no mondo asia no nibingwe wia kathi utandi back this watesa na bakala yako sauka mondo no makatho mundu abiti ya wiyo swata ukesethia ni wamana othaina wiyo mwingi no abiti wiyo sino wamana kana ngozi ubingwa na ngota actually kindu kila kitethasia muno ni kumanda the like minded people alame na experience ya sendo ta Mukaawa ukama kulia in case biasa lona wambelelia ina ngwema kuona mundu muthana wambe kana wake na ile ni kwikata nondo many people ni ma try tena maka succeed ange maka try na maka fail wa kwata mundu wa muthembo usu ni uta na iko nenge go ahead na kwetha ni wa hoteli okay pevi ndo wambise biashara tu we ambise hotel na you know grow it kwa ibinda yasa nicha kutona kwa asia kindu kimumu ndo wale to put into consideration wale te kwetha akisi na hakikisha akingwa biashara wibingwa biashara kindu chambe wale te kwetha we yombanitio kubaluka neta kubaluka nati no abingwa biashara no wetha we na capital na no amiete sokoni ne kana wambe yoko na biashara wale te kwetha we keta akilini in case male akya modho one wa muka wekata na pia weyombanisia ku succeed in case wa succeed wale ni kwekata wapa lokemo muthana wa mbeta bingwa biashara wa kutaba hotelini tabinguye na tawa ngukuile
na tawa nguku ile na kamubuko kama ka chavati twate nusu nguku actually twate yo nusu nguku mwawaita nguku ile twate 3/4 like that na nguku imwe na quarter tano kizesiana ziavyo ya wasomiyesha yo lwake webundisi chao kindu chambe na mbio telema lakini nazi okanethe ana utabalukite ndo manakuokela na hiyo la mundu abaloka ndeno abya sala with no akwa hotel kana zindu ingi nicho kela kimwa tasi for example we na ngili 50 kwando shilamba weke ya bya salani na wabaloka nicho kela kitona kuonenga hakikisho kana wathi wose ino ingi itialete 30 wose ingi mbao wiki obundu kwenda no risk noto na kumilela bumbe actually nendabe mundu good o succeed anesa ni mundu lo balukite nesa saila wabaloka nondo itebinda ine twekolanilie kila chatuma teta 3/4 ya nguku tithenzita nguku ile ni chao na tazi ya twethe andole ne kweka improvement twale ne kweka marketing and mama nekana ne tutho cia nguku twazi ya twethe andole ne kuongelwa thuku mimato na kuseo bya limu sio andu ne kana mawende na yito kusioke yaba yana mu the following day twathenzie itatu ne kwethe ine temanie kila twale ne kweka na twake correct nondo yina wata balokete ndwe soma nondo lo kweka peke ndo kwa biashara kitu break even ukesethia bala wabika mbesa ilo kwata ni cia nene na ilo tumite baingwa baita baingwa wasio nikenda kuma buyuni wo mundu wa biashara ambe ya ku make profit kana baita wekalile binata wibika point isi ya mbesa ilo thukuma na ilo kwata ilo kwikia ilo kumia cia nene nesa baiki ndo na wasio actually na mini like a week nondo yu baisiendo like ve yoski ne komboete ve miyenge akosa ana selo sia muthembosu nena tekele ka wiki ngwamba ku balance masabu nikana we say there at least you in a position ya kwaza kasamuka ndo nakosa ngatwa accountini pema we meta ma service ka hotel ela utatulamu ne za we sineti tulamu 10 na thia tulamu thandatu ne mamna ne tulamu tuna na nina leto ne wambesa isu we wa service utweka na we bitha muno ku account we ka atoke say there ndo no yo wa thela we makapi kindu chambe nyene professional nikite business management na nini se ku manage business ngama no manage athuku mina ngama no manage kila kindu nini there nese kana wana wa mix service na cashier not no lose kwa une kala ni kite kila mundu katika line wake mundu athiko ne kale thiko mundu wa service kale service ine na mundu akosa mbesa kale mesa ni akosa mbesa ni kana weza kwithia in case of anything nina mana mundu langwa ngwa accuse for something that has happened aka mundu zuili ende yosa mbesa hii to weso tiloka indo nundu ndwivo undo si akosa mbesa nake ni mwikite mzeni wa mikakakachu keza kwithia i records ndo la wiki ipite na nyie mwene na ambie kwikala nthi imeza ni sio akosa imbeza whether ni range na rate ila na kwithia ngo expect kuna akitia manji nene yo kawaida ya biashara wewe na thuku mino lazima we expect mose wakasamu na wone ingio na Biblia nondo we ya wona Biblia ni wadi kwema na ng'ombe hakikisha no amenengo nafasi ya kuuma tubemba othiende na nima kwa it is biblical pastor ni asa kana mundu atoje wenda sekuyana na uoka concentrate na kusisia ando mekoye na gundu za kuyana that is very true okay isina akamba kana masia uya ni mwene mundu atepe uya ndo thukumeka yokulia we mwene kuma ba uya no waku for 1 week ukavia we asi ni wathi America we enjoy pabetu ata uya no thukumeka uya ni mwene na kindu kila kimata muno ni the system ila waputi katika business yaku athukumia makwa tena maputi ye into a position ukesaithia kila mundu iwe yata wake na bai mundu obisi utalika tuama kwa ma service ila kwatileka mundu wako uwe ni mumasia tu court makalika yiko ni makauwa saila tena mundu aba mbesani ni meka lavu makosa imbesa kuni ni the anisho na ngoma banga di Mombasa onembe ya no kwesothela wethela ni kwithia ni nendie wethela ni kwesaithia ala mebo ni mama nenchi nai lakini nyata mundu na kishaka na nimeangalia kila kitu nitwa na business nene uko na musia na company nene na ende yu agwa siana zikwa mako manage ithela mundu akolea ku put into system ukezaidi awe sasi and then you everything no you always bala stock whether wa no you always customer sabe ya wata no you always mbeza zimamba sabu balance ya wata lakini wana wa train and allow thuko manamo where they are not able things are operating like for example today in around like 5 days ndai kumelaba mundu akushungulekana na program tofauti na mesa no sio flow everything is smooth mundu tsawe ya yani William the ya uyo no kona basi likite na ndu hivyo
mundu abika level kuka maisha tokeseria yani wokekala kono na muosilika no ngai no ngai nondo nawo omuno wewa mwana kwethio munde nilikete pe muthono na ile iyo ne kulika kishoti cha one cha metho wa mosisi akwe ile ino kule kasa mukumu delia na kwata nondo wewa yutase muthukumi wa baluche sani na kondo kwinge muno motele manene na kondo ke bathukanyo wewa isu sie sotilo musalani pe point wotona wese the ino nota mbanga eno mundu nota wazoe. Fortunately for me nina thukumia kondo kwinge ana kwa manana koloni mwingi yunye ba kendukela na operate ane kana muthukumia akabalucha thamo sie kakwa omundu ni maneyo ndana abalucha na kiu twitala tikita manakana no business yalu and so thukuma imagine profit all the time sometimes no ukomeona ta make profit lakini na kwima nakana one uka making utona kwa siwambia na mbesi nikatona yake trike kueleza jiba akwanye nondo uwo wawo na getiega nina a lot of friends tanguku badili ba kuthoa babe my friend manya mambia to supply na inguku mana inguku wathosia uyo kama bakelacho uka profit nina my friends maingi mokie mambia nja kila si basi onyokibu ninyango ngamea miono ila iba miono ya kutumia ba to sort shaker ninyango ete ange mambia bila si plastic ngo kwete 10 so to me social capital ya ndethe ise muno ugethetha ndikuyana ozie loan yangili bibiti na mbele ya biashara na ndo suma ukakuya biashara ono wako gatinye bando ithawe bomano 500 tande kana mayona ni exbit lakini na mone my friends na inanga ino ndethe tiogetha nene ze ku keep friends na soke saithia ona moka mewa kuongelela na batingwa mundu ono makati wandu azio ndema sponsor ba wao kabaka yana akaime babila. Okay, nikuliati mawi ata wa boda no lete kwa ina license but you mawi ma ku involve sindo sio ku involve ando na koya nisi da si trick muno so mundu ndo bingo hotel ni ma license member na member walete kwa na kindu jambe no lete kwa beta kanzu lambeza zia cooperate hotel no lete kwa kishakana we na balwa wa health no ba we deal na sindo sia leo kindu chake no lete kwa kishakana athuko bima kuna athime mena balwa wa safu nikana we the andwala meko kaba we na imani namo kindu kila kingi wale ne kuhakikisha nekana utheu onote musukume we mwene no administrative ne kwitha inyeta bakwa ahitia kuma kwa chamba kaweyo ona ndie saa nomba ne kwitha nene whatever is being served here it is clean umuntu ni weli lane kwitha asome business management na ndo andike to office I don't regret nene thukuma gundu kwikivathukanio na yone kana na ba ona nomba kwa nene we amwe manage a family nondo ni business manager and I manage everything lakini utemo andike pando ubisini wa business management ndio hata wasio degree sitoike kwa nanga ndio hata night nokuli ati challenge la nene pio ya hotel ninyo challenge la nene pio ya hotel ela nene pio actually you no management ata nondo you okay maitha wiki afu mundu no mundu na no na nikuona mundu asemba bakwa cha kwithiotuka onyoke yu akwea nene wa yendi kuka na you ukona wa lose a specific staff wa line fulani komo replace with a challenge na you ka ukethio na ndo tawaita be andu ala customers mama ni kusathi wanengania kwa you with an last moment ndo lo manage mundu ukamwe exhaust muno ile one ndoka biashara na kutetheta biashara ni ndethetie obanene kindu chambe onatakanya kunderia ta mundu neno neteithia family tofauti ndo like for example watu na thukumi around 10 na everybody is appreciating the business na wendi wakwa muno no tani wakwa muno ndo nyene na atethiwe nandu nenda akwa nandu maitetheka na kuona osiana si university sekumo school na ikoko thukuma bai like pe mwana wiba walite kusoka school matuko 10 na aisi yoka school matuko 10 yezu replace one mwetu ngio mini university wetele graduation na on them okama kathukuma ba mundu akakwata mbesa akadikuye school fees so imina miaka 5 yokite kwenda kuithela ba bwana Romeo miaka 5 yokite nenda kwikia ngai nithe ni na position ya kwithia nitona kunenge job opportunity to more than 50 young people uwe wakuiva mundu akaenda kwa ba Romeo kwa nguku wabika wote every boda rider ukamukolia Romeo Plaza kukwathia tithia opposite Acacia Resort bala batesa wanguku ukwabika bwithe akibone kikuonetie kana wisilete lelo wa Equity uendete bus park wote
withe autona kuona kibwa ucharo Meo Plaza. Okay. Ne muvya muno ndo onena na mutongo itivingwa tane ya Mukamba no abikia ando ingi na ando nimekuka mayenguko kana wese the meyone ndenesa. Karibuni sana. Tutu kwendea nesa tukwendea mumwanga hii kubika boko ndo bika. Asante. Thank you. Thank you. Mwana musaisia bani mutongo itivingwa tane ya Mukamba nita wa Steven Mwema nena bwana Romeo kumangaliko sia wote kauntini ya Makueni ukambani akuna wia wa hoteli nito mina kilungu chambe chakele nito komana na mutaalamu studio nikana tutanduke via sala tweden.